Munti na sopi ulenaw, tuni hiche Bible study na ngay hozaw, sinabon sa Vin Christ and the Family Bible study akunin, kahinlim chi ikitwin him. Tuni ni kuahi, Genesis, SEMTILBU, Bung sa gisong, Twisanglet noa le, Insungmi te Pathen na Huhdoh dan, ti chung sa nga pachom sa study na khom kidyo kanomin him. Hiche Christ and the Family Bible Study adi nga itim Bible ucho hile 2 Timothy bung tumchang sa logo mahin Pathen in ahikum Pathen le kabuting hi isimjing kelo ihet sinova ijuite te duhi Pathen na ko na tupi hi ti hi remind ikibol kitwin him inabol ngay jing bang win Chate HOLDOH Bible study ina simkhom va ina khom va hiche masa nga so bung sagi so hi velkhat be na simkhom te yo va taona mang puma ina patte diu pa kai men ikitim ven him hiche adi nga hiche bung sagi adi nga verse of the day cho hile chang sabi cho hile Genesis bung sagi chang nga hin he Pathen in atupe bang chun noa in jong abon san abol so ke ta na hi akitin he Pathen atuting ibon sawadin pate bo pitaw han hi Chate HOLDOH chinpha khom te wa simdoh te diu pa kai men ikitim vin him bung sagi sunga characters ki muho cho hile akhat na cho Lamech chapa Noah akimukirin amahim Pathen mitvet chondih tal nolna be mipa anahin him ani na hen Noah JINU akimukirin Jews te tahsan dung zuya tradition dung zuya amin hin nama akiti ahin him athum na chun sem ham le zafar akimukirin am ho hin Noah chapate ho ahivin him ali chan na hen Noah mote ho jong akimun him bung sei sunga outline ipibito sim ki mo itia hele akhat na chun Genesis bung segi ahin Twisanglet na dinga Noah le Insungmi te ki na jong akimuin chukile Twisanglet taasa hay na hunay zaw si Pathenin anasu mang na jong akimuin chukile Noah le Insungmi te ho Twisanglet ako na Pathenin ana Huhdoh na jong akimukidin chukile Pathen gamsa le vatsa hojong akop ba ana Huhdoh na jong akimun him aba na hin questions to study quiz ahin tudodon bud na ahin tudodon bud ho answers ho hi Chate ho mo say pi jing lovin anoi langa Bible reference ki pi ho mangsa ahi ina don buluwa ina HOLDOH khom te diwin pakai men ikitim kitvin him question number 1 na hin na Insungmi te to na bon savin kong sunga lutan hiche koin koi koma anase ham hiche bung chang khalanga akimuin Pathenin noa koma anase ahi akitin him question number 2 na hin Noa chu Pathen mit mua ito bang mi ham hiche jong hi chang khalama akimukinin Noa chu Pathen mit vera midi chonpha ta le midi ahi akitin him question number 3 na hin Pathen in sahim thing lo akun kop izat kailut in anatm hichi chang ni nalama akimuin kop sagi chi kailut ding anatupin ahim question number 4 na hin chunga leng ba chate la ako na kop izat kung sunga lutvem tile hichi chang thum nga anakimuin kop sagi chi ma analulvin him question number 5 na hin Pathen ni iza ni lego kazu sa ding ahi anatm hichi chang li na lama akimuin ni sagil hin ni le kazu sa ding ahi anatin him question number 6 na hin leisi chunga ni iza le zani zat sunggu anazu ham hichi jong hi chang li na lama akimuin ni somli le zan somli sung go anazun him question number 7 na hin Pathen in leise chunga koi kasu mangding ahi anatm itia hele he jong hi changli lama akimuin Pathen in kasim sa ahing theizaw si kasu mangding ahi anatin him question number 8 na hin Twisanglet asu Noah akum iza anahita mitile Twisanglet sun Noah akum zagop anahita kitin him question number 9 na hin kung sunga su koi lu do vem hichi chang sa gina lama akimuin
kung sunga chun noa ahin a JINU ahin a chapa te le amote ho alut ve. Question number 10 na ahin noa insungmi te tilo adang kung sunga lut ho chu koi koi hiwem hiche hi chang som le lama akimu in vacha te le gan hing ho a hiwem. Question number 11 na ahin kung chu koin anakha ham itile pakaizin kung ko chu anakha hita hiche hi chang som lo na lama akimu him. Question number 12 na ahin vanoya mo sang zo se jong achup so hilta hiche hi di ham di lom true or false hiche hi chang som la ko na lama akimu in adi em. Question number som la thum na 13 na ahin tui pi chu mol sang zo se chunga ichana khang to pe ham itia hele hiche hi chang som na lama akimu in tong som la tonga 15 qubits in akhang to ve akitin him. Question number 14 na ahin tui pi chu le se chunga ni iza anaki khang den m itile ni za kha le ni som nga sung aki kha anaki khange akitin him. Question number somlenga na hen Twisanglet a chu koi koi hing hoya an na na ovem itile Twisang ale chun noa le kung sunga pi ho zo se bo chu hing hoya an na na ove akitin him. Aba na hen application dildo ding le Chate se pi te ding ho chu akhat na chu noa Pathen mitvet a chondih le nolna be mi ana his in amale a Insungmi te ho zo si Pathenin ana Huhdoh pe in him ani na chu minu mipa ten noa banga ei male Insungmi te zo si tahsan hagawa so cha na kung sunga ipuilu te diu Pathenin mo pu na ei piu a him athum na chu kung sunga lut hobo Twisanglet a kona ana so cha a hiwin hiche banga chu so cha na kung jisu tahsan zo sebo ton sot gon mo na kona so cha ding hiwe ti Chate se pi te uhite ali na cho hile noa khang la en mi tam ta la mi get bo ana so cha wen he jisu hung tiang le hlen do hlom cha la anang le ke izau du hinam ki ve phau hite anga na cho hile noa zong Pathen ata san ji le nisa sa lai ta Twisanglet ding ana sei ji in mi hon to nom na le nui sa na ne yon hi nang le ke zong Pathen a ding a za cho ma hin ko iman na a sei sit tai to mu se no I thu te dio hi long la po hi te agup na cho hile Pathenin noa ko ma nang le na Insungmi te zo se kong sunga lutan ana ti hin Insung family kiti hi Pathenin zong agel kho pen khat hin mi pa ten Insungmi chang so sa na kong sunga puilu te din ki go hi te asa gi na chong Pathenin ni khat le mi chon si ho zo si chunga thu a hin tan te ding a hi ti Chate ho he sa ten se pi te hi te Pathenin tu ne hichi quiz le Bible study ana sim le anangai ho zo se e holim pi che taw han ka ki pa e amen.